barkhan de Masuk ka ron khabay khobay lam sogo. babang IPFT long live. Masuk ka ron khabay khobay lam sogo. IPFT long live. IPFT long live. Triple long live. Long live, long live, long live. IPFT bising titipra land slam nai, slam nai, slam nai. IPFT bising titipra land, soran bising titipra land slam nai, slam nai, slam nai. Ha Sobon Kumar Debron Muntai titipra land slam nai, slam nai, slam nai. IPFT, Korbuk division ke, Korbuk division ke, Korbuk division ke. Bendo, kana kene. Karan singa itu boleh. Rasanya itu. पहिला वासिने प्रेस मीडिया रखना बलाइखा हमबाया फटो दिनै आंनि डिपार्टमेंटली गोबांमा इनोग्रेशन प्रोग्राम दङ दासिमबो प्रोग्राम सिनि kaisa multipurpose inauguration program paयै tabo Omarpur थांनानै जराबो Omarpurate kaisa sini multipurpose community center abo inauguration tongo Korbuk division committee IPFT rokborok request khlaimani bisingo oro sini Boiragi Dugan Bazar sini regional committee ni party office abo थांनाया sini गोबां बছর तैनो जोंबोना व्यवहार खालाय दंमानि कासार माजाव किसुता कारणे गोबांमा तमहिन प्रॉब्लम नि बिसिंगो कासार माजाव किसुता अपंगै दंखा दिनै हायनो हाय तेबिसा बर कताल खालायै आरो आमसायनै Korbuk division नि सिनि लीडर्स रक दंगो Boiragi Dugan Bazar एलाकानि सिनि जत IPFT नि सपोर्टार्स टिप्रालेन हामजांनाय रक borok haino hai tewisha katal khlaiयै tini office regional committee ni office abona inauguration khainani bagai ano koimani bisingo ang borok bai baksa phaimanjak phaika tini haino hai tewisha katal khlaiयै abo office ni party IPFT ni Boiragi Dugan Bazar regional committee ni samang tangthanibo abo office ব্যবহার khlaichaknai te agami dino bo haino সংগঠনিক যেই কোনো মিটিং এক্সিকিউটিভ মিটিং official party ni je kono program rok ba party na naikol ni bagai obachini regional committee ni office hisabai sing apna ব্যবহার khlailena ni bagai borok tini joto lokorok prothom laiye borok tini abone inauguration khlaika ang phaimajak phaika abone bagai ang amchaini lokorokna tini IPFT ni joto leaders ei supporters ei amchaini lokorokna balaikana kha kamya faro abo hai khlaiye kami amchayo haina hai sini IPFT ni সংগঠন तेबिसा karak khlai disana ni bagai sara Tripraba sudu oro Boiragi Dugan Bazar amsai Korbuk elako simiya চারিদিকে না তেবিসা IPFT ni flag Tripralen ni awas te Tripralen ni khorang তেবিসা kasawi tongo তেবিসা সংগঠন ragai tongo abone bagai ang balai kana IPFT party central committee ni ongai oro amsai ni Boiragi Dugan Bazar ni amsai ni loko rokna Tripralen ni supporter rokna Tripralen hamjaknai rokna balai kana kha kahamiya faro te lamsogo agami dino sini Tripralen ni dabina teibo karak khlaite saitlanga ni bagai jong jotono সহযোগিতা mar lainai abone bagai thanai rokna ang balai kana kha kahambai lamsogo obahai wan songma kaham udo kaham sini সংগঠনা tebe karak khaite sanan bagai agobui thanai rokna ang balai kana great chelo dia faro